Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar setia Real Conversations with Anita. Saya Anita Abu Bakar, host anda. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang wanita yang suaranya pernah mengusik jiwa, puisinya meresap ke hati dan kehidupannya alhamdulillah terus menjadi inspirasi ramai. Seorang penyair, pencipta lagu, pendidik, isteri dan ibu dan pelajar sosiologi. Dan hari ini kita bersama dengan the one and only Fin Jamal. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Always Miasa is always macam interested in me and my life. Oh yes, very interested in you, intrigued with Arjuna, Sakti, semua sekali, Masya Allah. Terima kasih Fin hadir ke studio podcast Miasa hari ini. Macam apa yang Fin pernah cakap dulu, I'm always available for Miasa. Masya Allah. Terima kasih. Means a lot to us. So Fin, macam mana? I believe in Miasa. Sorry memang suka kita kalau dah masuk dah sebagai kawan dah lama kan. I believe in Miasa because Miasa help a lot. My friends included, so I'm so thankful for Miasa punya effort. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon doakannya Fin buat kami semua. Ni perjuangan bersama lah, insyaAllah. Okay, amin. Okay Fin, mungkin sebagai permulaan, how are you and apa perkembangan terbaru? Soalan standard. Soalan standard. Betul. Perkembangan terbaru, baru saja daftar untuk PhD Sosiologi. Alhamdulillah. Never thought, dulu kita selalu nampak makcik-makcik tu tua buat PhD kan. Lepas tu macam kita fikir, apalah makcik tu tua, dia pergi je surau kan. Lepas tu kita lah menjadi makcik itu. Student for life. InsyaAllah, yes. Itu sebenarnya tuntutan agama juga kan. Kita kena belajar sampai tua, kita kena belajar sejauh mana kita mampu, insyaAllah. Dari segi family, itu je lah nak kata. Bila kata perkembangan kita dapat education lah. Dari segi rumah, kita sebab ada 2 orang mental patient kat dalam rumah tu, so routine is important, betul? Yes. Must be intact. Sebab macam kita sebagai caregiver kat dalam rumah tu, maintaining the peace tu, kita pacemaker dalam rumah. So insyaAllah, so tak adalah kata tak berkembang langsung, tapi we progress as kita eyeball things. Betul. Alhamdulillah. Bukan mudah Fin. Kita nak bincangkan hari ini. Yes. Tajuk perbincangan antara cinta, hijrah dan ujian. Oh ya Allah, tajuk. Okey, janganlah. Akan buka-buka nak nangis. Kejap lagi ya. Okey, kita nak mulakan soalan ni asas sebenarnya, tapi agak deep lah. Sebab biasanya Fin banyak berkongsi, alhamdulillah. Itu yang salah satu perkara lah yang kami suka tentang Fin. Fin sangat terbuka dan berani untuk bercakap benar lah. Kita kata jujur dalam perjuangan, dalam cabaran. Because sometimes it's not easy kan to be vulnerable, especially in the public eye. Dan kita tahu backlash mudah berlaku. Betul sebenarnya. Fin, kita nak tahulah mungkin sedikit latar belakang Fin. Fin Jamal yang kecil sebenarnya. Macam mana perjalanan Fin daripada kecil? Maybe what experiences has shaped you to Fin Jamal hari ni, Fin? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Miasa dapat scoop eksklusif. Masya-Allah. Sebab orang jarang nak bercakap tentang childhood kita. Biasanya orang kalau katalah ada invite siapa-siapa, orang kan cuma macam nak cerita daripada point kita kenal sesiapa tu sampai moving on kan. What I love about my education right now, macam dalam pada kita nak study masyarakat, kita kena study individual. Dan pada nak study individual, you can only understand people and their reaction based on their childhood. So very good question. Kita semua, if I can say, a lot of us berjalan dengan trauma masa childhood. Apa kita punya karakter sekarang, biasanya shape dia adalah masa kanak-kanak tu. So your question, siapa Fin Jamal masa kecil kan? Allahu Akbar. Tak boleh bayangkan Fin. Aduh, kalau kita buka ni apa ni? Sama ke karakter seperti sedia? A lot of research dah membuktikan siapa kita hari ini terbentuk daripada dulu kan. So bila orang tengok Fin Jamal hari ni, seorang macam mak-mak lah, mother figure. Why? Because I grew up without my mom.
My mother died because of cancer. I lost her masa 11 going to be 12. 12 nak masuk ke 12, 11 nak masuk ke 12. Sebelum mak meninggal 2 tahun mak bedridden. Sebelum tu so macam cancer family kan, it's not that easy lah. Jadi bayangkanlah, minta maaf cakap, macam my first macam puberty tu memang tak ada sesiapa, tak ada mother figure up until now. Untuk pendengar benda ni akan najib macam ada benda-benda sensitif sikit, but we have to talk about ni. Orang tak perasan growing up without a mother buatkan kita jadi sangat tough, tapi sangat meek inside. Macam even my first ada garment dia macam tak reti beli, faham tak? Itu sebab sampai tua sekarang pun memang sangat susah nak beli undergarment sebab kita tak tahu. Macam benda-benda macam tu. Tak ada guidance. Kita tak diajar macam mana nak regulate emotion and everything. So my father pula jenis traditionalist yang askar dulu, bekas askar. Jadi dia tak reti nak borak. Dia jenis bagi arahan, buat je. Jangan nak banyak borak, kan kena tiaw macam tu. So I long for warmth. So mungkinlah siapa pinjaman hari ini adalah kerana pinjaman ketika kecil tu hidup dengan sunyi dan sejuk dalaman. Jadi macam that's why tapi pertengahan tu sebelum nak sampai kepada pinjaman yang warm hari ini, waktu tengah-tengah tu kita of course kita akan jumpa orang yang salah, and because I long for the warmth, so kita keep on giving the warmth. Tapi tak semua orang yang menerima akan appreciate the warmth, faham tak? So along the way kita akan jumpa orang-orang yang salah dan kita jadi doormat and everything, But kalau ada orang tanya ada tak regret macam giving all the warmth tu kan, semuanya tak ada, because I believe you just give kindness. Mungkin orang yang menerima masa tu orang-orang yang salah, sampailah satu hari nanti ada orang yang betul yang akan menerimanya. So soalan pertama dah deep sangat, dah tak apa ke? Mungkin saya I would like to follow that one thing that you just said. Fin katakan Fin tak ada regret in terms of giving that warmth, walaupun you crave for that warmth. Walaupun orang-orang yang melalui hidup Fin pada waktu tu mungkin orang-orang yang salah kan. Tapi other than that, ada regret saja tak sewaktu if this question were to be asked, ditanya pada saya ketika saya sebelum sampai pada Fin zaman sekarang, berbeza jawapannya. Macam kita akan macam I'm so glad yang thread tak ada zaman tu. I'm so glad Twitter tak ada zaman tu sebab but macam the culture right now semua orang suka spilling. Tapi masalah dia jadi overspilling dan dia jadi macam toxic situation sebab kita kena faham, manusia perlu meluahkannya, tapi kalau kita luahkan pada channel yang salah, kita akan attract enablers. Faham tak? Enablers yang dia pun mencari orang yang akan enable kita, so dia jadi sekumpulan enablers lah. So growing up, masa tengah remaja dulu, kita ada perasaan yang meluap, nak meluah, nak mencari orang yang boleh kenal dengan kita. Tapi because I was raised by a father yang macam sangat minimal dia punya perkataannya. So and kalau nak sampaikan apa-apa pada my father, kena thread the words carefully. So I learn to macam my language alhamdulillah jadi power sebab nak sampaikan sesuatu pada abah kena gunakan perkataan kiasan, kena guna body language and everything. So kita maneuver hidup dengan keadaan itu. Jadi instead of buat macam confession secara macam social media, I do make confession. Ya Allah, siapa yang boleh decipher my stories, macam sebenarnya social media adalah my diary. Tapi kita tak tulis direct, kita ada kaedah untuk menyampaikannya, and kita tak point out nama-nama and everything. So even dalam agama pun kalau kita tengok Rasulullah SAW ketika nak membetulkan sesiapa, baginda dia akan tengok situation. Dia tak akan cakap seorang Anita ni buat perangai, tidak. Tapi cara Rasulullah SAW adalah bukan di kalangan umatku seseorang yang melakukan sekian. So siapa yang mendengar tu, kita macam siapa makan cili, so pembetulan kepada masyarakat bukan kepada individu, tapi we do not like the character. Kita faham tak? We hate the sin, we don't hate the sinners. Macam tu lah. Masya Allah. Fin, so daripada apa yang Fin kongsikan tadi, sebab banyak daripada karya-karya Fin khususnya, bukan saja Fin tapi ramai di luar sana, seni orang kata sering lahir daripada duka. A lot of times. And of course yours, kita dengar the pain,
kita dengar nasihat, Yeah. kita dengar doa, dan banyak lagi. So we can feel your emotions. Tapi mungkin Fin sendiri luka pertama Fin dalam hidup Fin yang membentuk Fin Jamal yang kita kenal hari ni, yang berkarya. What would you say? Shakespeare once said, the greatest masterpieces come from the most broken heart. Dan itu adalah betul. So, it is my first time I got this question. My first pain. Okay. Growing up, biasalah macam saudara mara. I was macam nak kata macam ugly duckling, kita kena end up jadi beautiful swan. Sampai sekarang tidak swan pun. Jadi macam I know my place. I'm a realist. Inner beauty. Inner beauty adalah satu alasan saya pada orang biasa bukannya. Dan I'm a realist. I'm okay understanding that macam tak semua orang dapat genetik yang cantik. Macam tu. So I compensate dengan education, I compensate dengan being active at school and everything. Tapi itulah. So anyways, my first pain, masa kecil-kecil dulu macam cousin-cousin pun tak kenal dengan kita. Macam sebab pakcik-makcik pun tak kenal kita. Macam kalau pun kita pandai kat sekolah, sebab kita tak apa-apa comel, jadi macam macam alah, aduh lagi bagus daripada kau ni gitu. Macam you know. So but the real pain adalah witnessing my mother's death. I was the only child yang ada menyaksikan my mother daripada bergerak sampai keras. I remember her eyes daripada normal kita boleh tengok my father sampai tengok ke atas. I remember her last word, abang cakap abang nak gimana yang kat sini bang. Situ I remember my father talking to my mom, holding her so close. I witnessed the best kind of love that I look for in my life. So that pain adalah core kepada semua seni seorang Fin Jamal. Sebab like you said, you boleh rasa the warmth and everything kan. And macam the longing that I have adalah untuk dikasihi. My father, he's a loving man, but dia tak reti nak express. Very common. Very common. Ya, dulu-dulu. Even sekarang pun. Ya, And my husband pun, dia bukan jadi macam sayangku, cinta abang kau ni biru. Memang tak. Okay, but I'm okay because itu fairy tale Fin Jamal. Exactly. Because saya nampak macam my father, he's not a romantic kind of person, tapi he being there all the way. In other ways. Yeah. Macam act of love adalah cinta for me. So I see that in my husband. So macam, you know, so seni seorang Fin Jamal ni stem from pain yang macam, tak tahulah macam. From love sebenarnya Fin. It is from love. The pain is the love, the strong love that you have for your mom. Sebab kalau kita tak sayang, kita tak boleh rasa orang lain. Orang fikir macam aku benci orang tu. You cannot benci kalau kau tak sayang. Kalau katalah ada stranger tiba-tiba katok kau boleh katok balik, kau tak ada rasa apa. Nak macam setakat gitu je. But orang yang paling kita sayang adalah orang yang boleh buat kita paling membenci, you know. Ada emosi dan ada perasaan. Ya, betul. That's a lot. Fin, adik-beradik berapa orang? 3 tambah 1 with my new mom. Apa macam abah ada seorang lagi, tapi macam dia bukan macam cerita Cinderella yang tak sayang tak. Memang I love my stepsister, even my stepmom, I love her, she's really good. Apa adik-beradik 3 orang. So pada waktu, kalau boleh tanya, pada waktu arwah ibu dalam keadaan itu, adik-beradik yang lain, gap umur ni jauh ke macam mana Fin? Gap dekat tapi tidak berada. Itulah salah satu benda yang macam yang macam I can never relate with people yang upload gambar macam video family type. Okay. I cannot. Macam bila cerita macam holiday adik-beradik, macam adik-beradik macam supporting each other, besties with sisters. I can only watch. I cannot understand. Sebab mungkin kerana masa mak sakit dulu, lepas tu abah pun quiet, so macam semua jadi individu. So maybe that's why macam Fin jadi orang yang macam terlalu nak mencari kesamaan dalam masyarakat, because I don't get that in my life. I'm close with my father, Lillahi ta'ala, sangat close right now. But I macam for the love of God, I do not know how to tak tahu nak cakap tak tahu macam mana nak bring everyone together. We can sit in one room, we can, tapi dia jadi macam strangers, dia macam awkward dan situ. So itulah. Okay, thank you very much Fin. Kita nak
bercakap lebih lanjut sekejap lagi pasal those 2 points. Tapi untuk segmen pertama ni, Fin, sebagai soalan yang terakhir, kalau ada satu karya Fin yang paling berat untuk ditulis kerana mungkin terlalu pribadi ke, tetapi tetap ditulis, okay, tetap boleh ditonton, tontonan umum, yang mana dan kenapa? Tak sempat ditontonkan pada umum, sebab masa tu dah hijrah. So I didn't get the chance to send it to, but everybody yang betul-betul rapat yang mendengar memang cakap itulah the masterpiece of Subhanallah. Ada tajuk ke? Tajuk dia Perlahan. It's a story about me asking people to let me go. Talking What does that mean? My mother, bila dia meninggal, so I got lost. I do not know what to do and everything. Arjuna Beta dibuat dengan niat nanti anakku apabila aku dah tak ada, these are the things that you have to do. Masa tu kita tak tahu dia autism kan, kita tak tahu dia OKU. So macam saya membesar dengan memikirkan I can be gone bila-bila masa. Benda yang paling I fear adalah my children tak tahu what to do with life like I did. I didn't know what to do. I didn't know masa period what I'm supposed to do. Pergi ke kedai rekaman, what should I ask? Nak masak, tak tahu, semua tak tahu. Macam because I was so focused on studying, because tak cantik, jadi kena pandai lah. Kan? Faham. Jadi lagu Perlahan tu is a song that I wrote for people close to me. Cakap minta let me go, macam I'm going to be okay. And I really, sebenarnya kan paling benci lagu-lagu macam nanti ingat aku selamanya. I hate that because I witness people macam my mother died. Lepas tu macam kita dengar orang cakap rindu mak ke apa benda sebagainya, ataupun teringat mak Mia sebagainya, tapi macam esok kau move on. Macam, so that's why ada part rindu tak pernah kekal lama, teruskan hidup aku terima. Macam please don't say rindu, don't name this. Sebab bukanlah nak cakap hari-hari aku kena runsing dan bermenung dan merindui orang, tak. Tapi macam rasa semua tu macam lies, maybe like macam you say you're gonna miss me forever, but forever is so short for you. Make sense or not? So maksud Fin, okay, kalau Fin sendiri, so bila kita cakap pasal rindu ni contohnya, adakah Fin hari-hari tak rindu, ataupun adakah Fin teruskan legasi arwah ibu tu dengan doing what you're doing today? I think people just need to be realistic tu je. Okay. Don't use big words sebab it's not entirely true. Yeah, and I cannot handle macam all this sugar coating line. Okay. Mungkin bagi, to be fair, Fin, mungkin untuk setengah orang faham. I understand. Yes, faham kan? I'm not telling you guys tu macam we do need macam tu, tapi itulah I think that is my way of coping. Because I'm so macam ada setengah orang sebelum kau reject aku, biar aku reject kau. Yeah, I'm that you are that person. I know. Yes, I know that about you. Yes, I know that about you. Dia macam sebelum kau tinggal aku, biar aku. So that's why I treat everybody like macam I'm gonna leave. So macam dah gitu. Tapi does that stem from self-esteem punya challenges? Adakah Fin rasa Fin tidak berhak untuk dihargai? Soalan dia jahat ni. Kenapa dah tua ni masih buat PhD? Kenapa sampai dah tua ni macam sibuk nak buat bantuan kepada orang? Sebab I have this perasaan that I don't matter, that I'm gonna die anyway. So macam I need to pass on something. I don't know. Allah, saya lah pula kena pergi terapi sekali. To have this legacy, supaya Arjuna dengan Sakti has something for them. Sebab rindu tu sakit sebenarnya. I do not want my children to miss me. I don't want my husband to stop living because of me. I know I'm the heart of my family. You are the pillar. Yeah, and I've been telling my children, Sakti, Mami tak ada tisu dari kami. Macam and I don't know. My husband was saying, why are you living like you're preparing that you're gonna die?
We are all going to die. We are. Itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Tomorrow is never promised to anyone anyway kan. Macam why paling tak suka boleh cakap tak baik cepat mati, tak baik. Macam susah untuk budak untuk handle tiba-tiba mak meninggal ni, macam bila tak ada guideline. Betul. Besar impaknya. Ini from your own lived experience, Fin. Fin tidak mampu perkara yang sama berulang kepada Arjuna dan Sakti. But your preparation ni lama dan jauh. Ya kan? So itu sebenarnya yang mungkin Fin tengah cuba membuat persediaan lah untuk mereka kan, Fin. And this is a lot, you know, Fin, because I never knew this about you. Ya ke? I don't tahu kau ada yang open pun sangat. Jadi, okay, mungkin last question. Tadi kata last kan, okay, ni last soalan. Fin sekarang bersama dengan Tri, Sakti dan juga Arjuna, what is your best experience ataupun moment bersama mereka? Apa yang Fin selalu kenangkan mungkin? Kita orang kan macam I'm so thankful Allah bagi Kak Fin ni my husband, because he's broken as well. Dia pun family dia macam, faham tak, macam kita orang ni orang yang macam kurang gila kasih sayang daripada family sendiri. So kurang kasih sayang, lepas kita kahwin, lepas tu anak kami ambil daripada yang tak mahu kan, tak ada. Jadi macam kita ada 4 orang yang lost yang bersama. Every moment is beautiful. Every moment macam I have no complaint. Of course lah, kita merajuk, kita nak berpisah, dia belikan kredit tu memanglah merajuk. Tapi gitu tu kan, no complaints, Alhamdulillah, because macam tak ada, macam kita rumah macam besar mana pun square feet rumah ke, besar mana pun kereta ke, besar mana pun padang ke, semua dah duduk setempat. Itu family kita orang. Itulah macam for me kebahagiaan. Dan mulut je cakap sana lah iri meh, tapi macam dalam hati, oh thank you ya Allah, thank you. Grateful kan, Fin? Alhamdulillah. Thank you very much, Fin. We'll come back after this. Alright, thank you so much everyone for tuning in. Kita bersama dengan Fin Jamal kembali selepas ini. So Fin, banyak emosi. Banyak emosi dah tadi. Fin pun banyak berkongsi kisah pengalaman perik, kesukaran, cabaran dalam kehidupan. But of course, like you said, you come from a place of orang kata gratefulness kan, dalam perasaan yang sangat bersyukur. Alhamdulillah. Kita nak mungkin ambil sikit, Fin, sebagai seorang care partner lah. Kalau di Miasa ni kita perjuangkan care partner sebab we believe in empowerment, of course. Yes. So bukan only give, but orang yang juga orang yang kita menyokong juga ada peranan. Wow. Okay, so this is what kami perjuangkan. Fin sendiri diberikan pelbagai ujian. Daripada kecil tadi Fin dah pun berkongsi arwah ibu meninggal sewaktu Fin berumur 11-12 tahun. Pengalaman yang sangat sukar. Ayah sudah tentu ada di sisi, cuma mungkin ialah lelaki. Zaman-zaman dulu pula askar pula kan. Jadi suami Fin sendiri, Tri, berdepan dengan bukan sahaja, ni bukan cabaran kesihatan mental yang kecil, ini cabaran kesihatan mental yang sukar, very difficult, very complex. Kemudian Arjuna hadir, Masya Allah, Alhamdulillah, hadiah daripada Allah SWT bersama dengan Sakti sudah tentu. Fin Jamal sangat terbuka. Fin, you are for me very vulnerable sebenarnya. Dalam banyak kali bersembang dengan Fin, you know,
depan kabel ke, kat luar ke, Fin memang you are okay to be open about your struggles, to be open about shame contohnya, Yes. to be open about fears khususnya. Bagaimana pengalaman tu Fin sebagai care partner yang merubah Fin, okay, sebagai seorang isteri, ibu, as a person, sebagai seorang manusia? Rasanya kena bagi kredit kepada Abah. Tadi kita cerita pasal mak kan. Betul. So kita nampak Abah punya effort. Masa mak cancel, kita kena ingat ni zaman tu highway plus belum ada sangat lagi. Faham? Jangan lama. Jangan lama. So kita orang Kota Tinggi, mak cancel. Cancel dulu Crisis Hospital KL je lah. Betul tak? So bayangkan setiap minggu, macam mak dah kena hold dekat KL. Setiap minggu, my father, Abah driver bas sekolah. So driver bas sekolah Isnin sampai Jumaat. So Jumaat tu last trip dalam maghrib tu, sebelum last trip Abah dah siapkan beg baju semua tu. So habis trip Abah akan angkut kita semua pergi ke bus station sampai maghrib akan sampai ke KL subuh. Lepas tu pergi ke hospital KL, tengok mak semua tu. Lepas tu Ahad malam kita akan gerak sampai ke Kota Tinggi Isnin subuh. Abah akan terus pergi ke sekolah, ambil budak sekolah and everything. Jadi dekat situ I nampak this is love. I define love like that, full of sacrifice. Yes. That's why be careful with what you wish for. So bila kita cakap, aku nak cinta seperti Abah dan Mak, dapat. Masya Allah. Jadi bila Juna was the one yang kena diagnose dulu dengan severe autism non-verbal. Autism ada banyak spektrum. Ada yang boleh cakap, ada high functioning. Juna tu kalau kata kelas paling curut, itulah dia punya spektrum tu. And Alhamdulillah, macam I see as a service. Macam like I said kan, macam takut macam we die tanpa memberi kesan pada dunia and everything. So kita ada purpose dalam rumah. So macam I love being of service. Alhamdulillah. Lepas tu suami pula. Lepas tu kita seronok macam tak tahulah. This could be healthy, tapi pada tangan yang salah dia boleh jadi unhealthy juga. Okay, faham tak? Macam you seek validation daripada orang lain. So you have to understand your strength lah. Macam for me, sebab daripada kecil Allah dah train kita untuk hidup solo. Jadi kita tahu je how to maneuver life tanpa bantuan orang kiri. Macam membesar, ada family tapi kita tak ada family yang betul-betul tight. Makcik-makcik ke atuk nenek tu tak apa tight yang kita. Jadi kita dah biasa pandai-pandai. So bila dapat anak yang ada isu, suami ada isu, so kita pun macam dah terbiasa pandai-pandai. So Alhamdulillah. How does Tri feel? I know he's not here. Tapi Tri dengan Fin, kalau Tri di sini, what would he say about his role and your role towards him? Ada last 2 weeks dia ada dia rajin sekarang send memes tau. Improving sangat, kalau tidak memang tak ada lah. Sebab he's not a talker. Dia bukan ialah opposite to my talking all the time ni. Tapi macam dia tengok macam dia rajin dia send meme. There's this one meme dia hantar 2-3 minggu lepas. Ada satu ada gambar raja lelaki dengan perempuan. So lelaki tu bagi macam gambar dia macam gibberish, macam cuak-cuak itu. Lepas tu lalu kat telinga perempuan tu terus jadi straight line. So dia macam I understand that is sebab dia selalu cakap cerita pasal seorang pinjaman. Dia kata macam the keserabutan of the world ni, macam dia tak mampu nak express, tapi I can translate that. And I've been telling people juga macam I'm his translator. That's why I beg to ask Allah macam pick my son and my husband first before me. Sebab bukan nak kata kita penting sangat, bukan, tapi macam you have to have some patience untuk buat ni out of love. So many people can jadi care partner, but to do it out of love. Sedangkan mak bapak yang sakit pun, anak untuk jaga bapak dan mak tu out of love susah. Ada this one chef, dia kata macam saya dah jaga bapak saya, bagi makan, jaga tukar najis and everything, sudahkah saya membalas jasa dia? Tidak, sebab dulu mak bapak kau
clean your poop, your urine, sebab they want you to get better and grow. You settle your parents mengharapkan mungkin tak apalah, sikit je lagi nanti dia akan pergi. So it's different. So kalau suami ada kat sini, mungkin dia cakap as she said. Okay, kita lagi. Say, what about Arjuna sendiri? Bagaimana mungkin kehadiran Arjuna dalam hidup Finn merubah perspektif Finn tentang kehidupan, tentang takdir, ataupun sama sebenarnya? Sebab Finn dah katakan Finn memang Allah dah guide tu sebegitu, boleh solo. Tapi mungkin ada perspektif Finn yang berubah, yang Finn rasa bila ada Arjuna, actually I do need Arjuna. Fitrah manusia adalah sukakan kebaikan. Okay, so walaupun Allah dah guide kita untuk jadi orang yang baik, tapi kita tak ada that push untuk jadi the proper Muslim tu. Juna gave me the perspective of akhirah. Faham tak? Macam kiranya macam kalau dulu I aspire to be a good person je. Saya macam a good person, tapi macam just do good. Do good. Sebab macam kita rasa macam masyarakat suka orang do good gitu. Tapi dengan Arjuna, I really love him so much because both of my children are adopted. So selalu ada rasa nanti kalau aku pun sayangkan aku sampai akhirat, mesti mak abah dia dah doa juga nanti dekat akhirat nak jumpa balik anak dia. And I cannot imagine life without my children. So kita takut nanti dekat akhirat nanti, ini masa belum betul-betul belajar agama, so kita nanti jala-jala sikit lah. Padahal sebenarnya kau dah dekat syurga tu, kau tak ada perasaan jealous pun. So cakap nanti kalau mak abah dia minta dia balik ke akhirat, nanti I'm not gonna be with my son, macam mana. So I know that seandainya kita masuk syurga, Allah tak akan defy anything that you want. So I said I'm going to go to Jannah, so I can ask Allah, kalau aku dapat anak aku pun, aku boleh dapat kelon dia pun tak apalah. Gitu. Tapi sekarang faham agama, tak perlu macam tu. Bijak relax je. Masya-Allah. Finn, okay, a lot of things, cumanya Arjuna Beta kan bukan sekadar lagu tu. Satu doa yang disampaikan melalui lagu lah, melalui melodi. Apa sebenarnya Finn ingin Arjuna faham dalam lagu ni when he grows up? Okay, because he's going to listen to the song, not the song, the lyrics of the song. Betul? Apa yang Finn harapkan? Sebab lagu tu kan sini itu apa namanya, masa tu kita tak tahu dia autism kan. Jadi kalau lah dia faham so apa kita nak, apa tu rupanya lagu tu macam a lot of parents relate to that song. So masa kita buat yang perkataan pertama, macam tak tahu nak buat macam kita ni generasi kita kalau suka sesuatu, kita suka dedicate lagu. Remember? So masa tu saya fikir nanti aku nak bagi lagu apa tak nak buat. Betul tak? Sampai tu kalau suka je, you do not know how to say directly, so you give hints. Sebab generasi kita tak sound tepek orang, because that was not how we were brought up. Kita diajar untuk apa-apa pun nak sampaikan berkias, kena guna perkataan cantik and everything. So nak dedicate lagu pada anak cuma ada lagu Hai Anak, lagu Filipin tu. Cakap tak, aku nak bagi lagu Filipin anak aku. Jadi macam saya tak ada lagu lain yang macam kita berkenan. So cakap apa, macam masa tu kita dekat Kazakhstan, I was abroad with my husband, mengajar. Lepas tu all the way daripada balik dari sekolah tu, cakap macam mana nak ni. Lepas tu kita pun balik sampai rumah, capai masa tu ada gitar, semua gitar lele. Lepas tu play the first chord, greng. Lepas tu apa aku fikir, masa ni Juna belum lahir lagi, dia masih dalam perut mak dia lagi. Lepas tu macam what I imagine adalah macam the boy is in front of me, so what I'm going to talk about, what I'm going to say to him. So itu yang macam takkan ku biarkan walau ribu menyentakmu yang tidur. Macam datanglah petir ke apa benda, all this ribut, macam because I see my life penuh dengan ribut dengan taufan seluruh bagai. So macam what I wanted was a safe blanket that I didn't get. Jadi I'm going to assure my son yang you're not gonna feel what I felt. Macam the fear of macam macam I always see myself as budak kecil bawah meja di tengah ribut taufan and nobody was holding me at betul. Apa? Thank you Finn. Sebab lagu tu memang sangat menyentuh hati daripada start sampai habis.
And so now I understand lagu tu dibuat sebelum Arjuna hadir. Dan orang ingat lagu tu dibuat sebab Juna dah officer. Betul. Betul 100%. Be careful with what you say. Sebab Allah kata, kau kata kau ada forever for your son-nya. Kita bagi test ni, tengok betul ke tidak. Betul. Fin, itu okay. Thank you so much Fin berkongsi pasal lagu tu, pasal Arjuna. Now coming back to kita pun biasa Malaysia, kesihatan mental. Betul. Okay. Dan Fin sendiri, kalau kita nak bertanya lah tentang aspek kesihatan mental bila menjaga puteri ataupun menjadi penyokong kan, dan juga kepada Arjuna sendiri, macam mana Fin melihat kesihatan mental dari sudut individu yang mengalami, tetapi Fin sebagai seorang care partner, sebab kita selalu katakan macam mana mata yang bahu memikul benda lah. Bahasa tu kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Okay, itu jelas kita tahu. Of course orang yang mengalami memang bebanan dia tinggi. Tapi Fin sebagai care partner, pernah tak Fin rasa macam terlalu penat, I don't want to do this anymore, ataupun I want to give up? Sebab kita kadang-kadang sebagai manusia, kita bukan 24 hours kuat. Betul. Okay. So macam mana Fin perjalanan tu Fin? Okay. Kepada semualah care partner, macam tahu, penat dia tahu macam mana. Memang tahu, dan tak ada orang berhak untuk kata alah sabarlah. Tak ada orang berhak macam itu. Tapi this is my tips lah. Ada tak waktu betul-betul rasa macam tak larat? Ada macam banyak. Macam sekarang sebenarnya macam tu lah, I punya pain threshold agak tinggi kot. Macam sekarang ni sakit gila, tapi macam relax, macam jaga breathing gitu. Tak tahulah, rupa-rupanya memang ada scientific punya kan. Breathe properly and everything. Cumanya satulah, macam hari penat tu akan datang, tapi I limit myself untuk penat tu, dan I limit my words. Maksudnya macam nak cakap, you manage lah. I try my best. Sebab satu, macam kalau kita cerita, orang ni ada masalah kan, kalau dia rasa dia boleh lega dengan bercerita pada orang, I think macam melainkan orang tu memang orang yang betul-betul berhak dan boleh. Sebenarnya you are just talking to enablers. And enablers akan iakan saja pula. Jadi kita biasanya dikelilingi oleh enablers, best friend kita ke, mak abah kita ke. Jadi macam kalau kita cakap kita stres lah dengan lelaki kita gini-gini, lepas tu so bila enabler ni rajin bersetuju kita, lama-lama kita akan kita punya tu akan tersimen. Faham tak? So for me, kalau macam ada hari-hari stres ke, penat ke, segala bagai tu, okay, take a breather, chill sekejap, ambil macam maybe few hours, macam maybe have a deep bath ke, apa benda ke. Kalau tak ada, macam nak kata rumah kita tak adalah spa bagai pun. So macam what I do adalah macam I just macam tak tahulah benda lah ni logik ke tak logik, tapi macam my getaway adalah Candy Crush. Please don't judge me. For a lot of people as well. Betul. Macam orang yang macam addicted to it. Tak. Because that's the only time my brain just macam okay, tone down. So macam I don't like games yang macam kena ada banyak-banyak benda. Dia macam simple game ataupun satu objektif saja. Just jalan gitu. So macam kita akan calm down. It's like my husband does the same thing. Kalau dia terlalu stress, there's so many things, dan nampak dia dekat tepi tu dah tahu dah. Dia sebab benda tu dia kata I don't need to use my brain. Yes. I'm at peace. Yes, betul. Macam kita tak perlu nak fikir macam, because my mind is so loud sometimes. So I really do not want to hear the negative thoughts. So macam okay, at least kalau main Candy Crush, okay, biru ke merah. So dia ada macam dia kan I find it macam soothing lah. Tak kisah, janganlah ikut Kak Fir, kerana Kak Fir aku main Candy Crush. Bukan. Maksudnya korang punya benda-benda sendiri. Macam right now Kak Fir dah jarang gila main Candy Crush. You know why? Because I find my new solace is making bread. Yes, myself, because I'm COVID. Betul. Sekarang macam Kak Fiz, macam I find that macam the bread therapy is really good for me, sebab dia ada sensory, sebab macam pegang, touching and everything. Lepas tu macam kira macam jadi macam you have to find a routine that works for you. Mungkin ada orang gardening, everyone is different. So different lah. So macam itulah, macam pada hari-hari penat tu, macam kita humbankan diri kita pada benda yang boleh tone down kita punya sensory issues. Tentu InsyaAllah esok kita restart. So does that mean that you don't believe in sharing with other people? Atau macam mana? Fin tak rasa benda tu membantu Fin?
tak tahu macam nak cakap, tapi kedengaran macam tapi macam I think I'm smart. I'm smart enough bila sebab macam kalau kata kita ada masalah, kita cakap ke orang, lepas tu orang akan bagi jawapan macam aku dah tahu dah jawapan ni. I see. Faham tak? So sebenarnya many times I know the answer, is just that I do not want to admit. I want other people to say in front of me. So then which could be helpful kan? It could be, tapi I know my tongue. I have sharp tongue. Banyaknya tongue aku. I have sharp tongue. Okay. So more macam, towards your response to their response. Sama juga macam kenapa Fin Jamal tak suka ramai kawan. Because I need to protect me. I need to protect other people. Sebab I know kalau aku dah beramai, I'm such a people pleaser. Kadang-kadang kalau kita bercerita masalah pun, kita akan baca orang body language, what does she want to hear. So I'm going to say that so that she likes me. That's my issue. So kalau katalah kita terapis ke apa benda ke, instead of telling my issues, I akan end up macam apa dia nak dengar. Apa dia nak dengar pada aku. Begitu. So sebab aku nak orang suka kat aku. So macam tu. Tapi this has shifted, right? InsyaAllah, I hope so. Sebab kita pun tak pernah nak test, marilah mula mencari kawan baru ke, tak ada. That's why I love our friendship, Anita, because kita borak like, macam for me, I advise dengan bubble macam okay, bubble kita borak sekejap ni, okay dah habis. I tak boleh nak lama-lama. So macam I'm protecting people from me sebenarnya. I'm not protecting myself from you guys. I'm not saying anyone else kat dunia ni teruk, tak. I'm saying I could be bad for people, I think. Fin, makes sense, tapi you shouldn't feel that way. Saya tak nak pergi terapi. Taklah, but I have berhak. Fin berhak untuk dihargai, disayangi. You have done so much for the community, for the people. You deserve the love from people. Belajar untuk menerima. This is something that kita kena belajar tau sebenarnya, Fin. Sebab Fin punya defense mechanism tinggi ni. Punya walls. Ini kadang depan, belakang, atas, bawah. Aku tu untuk diagnose aku sebenarnya ni. True. Thank you very much, Fin, for sharing that. Okay, mungkin last kali kita nak cerita. Of course, kita tak boleh tak tanya soalan ni. Soalan penghijrahan Fin Jamal. Okay. Most difficult part of the penghijrahan itu? Because I hijrah in the eyes of people, so people think they know me well. So the most difficult part adalah people bukan nak kata praying, tapi keep on reminding me yang bila masa dia akan patah balik. They keep on saying that to me. Even dah berpuluh tahun pun dia still cakap ini kejap ini ada je, macam sampai kita betul. Tapi macam kita risau, salah satu doa dia angkat. So that's why be careful with doa. Apa yang kita cakap ni doa. So macam benda tak baik pun jangan dilafaz, takut diaminkan. So benda tu kita takut lah. Jadi betul lah. Fikir macam tu. That's true. InsyaAllah. Okay, boleh. Thank you very much, Fin. Okay, mungkin satu last. Adakah Fin kehilangan ke word dia dalam proses penghijrahan ini? Ada tak something that hilang dalam proses tersebut dan sebaliknya menemui sesuatu yang lebih bermakna? Kan bila kita dalam proses penghijrahan ni, kita macam ada pergi balik because kita belum steady lagi. Betul, kita punya orang kata tawakul, yakin kepada Allah tu bukan sama seperti hari ni contohnya. So dalam proses tu mungkin kena rasa, alamak, aku dah tak boleh pakai hairband ke, tak boleh pakai untuk contoh contoh yang very basic. Dan mungkin it was replaced by something more meaningful. Ada ke sesuatu sebegitu berlaku? Few years back, dapat soalan macam, what would you say to the 10 years ago you? Gitu kan. Lepas tu kita pun jawab, I'm gonna go back and slap her and say macam, do me wrong choice, blah. Tapi as I grow older, I realise that if I go, kalau Fin boleh patah balik pada Fin yang dulu, instead of malah dia lecture dia, I'm gonna hug her. I'm gonna tell her that I understand. So macam when you ask me just now, macam ada tak apa-apa yang kita macam hilang dan we gain something? I don't think I lost that Fin. I'm still that passionate, still burning. It's just that I know how to control my fire. I know kat mana boleh lafaz, kat mana patut diam. I know macam those things. Then I have to thank that Fin, because without that Fin,
dia akan lagi teruk lagi macam dibuat orang. Macam that angry Finn adalah sebenarnya dia shield herself from getting hurt. Even though Wanda situ pula juga gitu kan. Maksudnya macam tak berjari. Tapi macam macam mana tak ingat the whole movie, tapi macam tu lah konsep dia. Masa tengok movie tu rasa macam wow, betul sebenarnya macam orang semua nampak budak-budak yang macam anak-anak muda sekarang kan barat ke yang macam membebel-bebel dekat social media and everything kan. Sebenarnya diorang insecure, and I used to be this insecure person. Jadi instead of kita macam kita pun penat nak fahamkan masa benda paling senang adalah resolve to anger. Resolve to anger, dan bersama anger adalah bad mouth, macam bad behaviour, manifestation kan manifestation of it. Sebab macam kita rasa alang-alang orang pun tak biar dia jahat lah terus macam kan. So all that is needed adalah macam good peers. Tapi kalau nak kata tak ada langsung ke orang baik di keliling kau masa tu, ramai je. Tapi sebab kita tengah baran, orang nasihat macam baru pun dia ambil kan betul. So kita rebellious. Betul, rebellious. Kalau kau fikir balik, malu aku fikir katnya. Lepas tu macam kalau tengok macam kita nak bebel kat budak kat social media, macam aku pun sama. But I'm different today. Yes. Don't become like me. True. Itu sebabnya kita kat sini masih kat depan. Sebab kita cakap, anak-anak, I grew up in front of you. You see me from point A kepada point B sekarang ni. Macam so if you see that, kalau Kak Fin boleh, aku pun boleh. Cumanya kalau ada keterlampauan batas, wajib ditegur tu tetap wajib ditegur. So macam bila dengar kita ni macam berpesan ke membebel ke, anggap ini dia ada good intention, and kepada yang menegur pun good intention, dia takkan datang selari dengan bad words. Dia takkan selari dengan bad attitude. Katalah kau tak suka ada benda tak baik, kemungkaran, kalau kau maki hamun, itu maksudnya your good intention tak termanifestation. Apa grammar aku ni, not manifested gitu So InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Fin, kita tinggal couple more minutes. Jadi kita nak masuk ke segmen 3. So segmen 3 ni kita nak wrap up a bit. Sebenarnya kita suka nak tanya soalan Fin Jamal hari ni. Mungkin Fin Jamal akan berkata kepada Fin Jamal yang dulu. Tapi itu selepas ini. Alright, we will be right back everyone with Fin Jamal. Nantikan. Fin, mungkin dalam perjalanan hidup Fin ni, ada tak satu perkara yang masih menghantui Fin, sesuatu yang belum selesai? Mungkin of course kita berjalan hidup lama, tapi tomorrow is not promised to anyone kan. Jadi yang belum selesai, bermaksud belum ada jawapan. Remember earlier Pun cakap if I love aggressively kan. If I hate kawan-kawan. Tapi sebenarnya tak ada pun sebenarnya. Sebenarnya boleh kira dengan jari siapa yang I really hate. Nak kata really hate pun tak juga. So macam itu benda yang macam I really dislike the action. I don't like that part of me. More like macam kalau teringat je akan nangis dengan teruk. Macam sebenarnya kan I never thought I was like severely affected by this. Tapi last 2 years kalau tak silap dapat jemputan pergi balik ke sekolah untuk jadi one of the macam yang dijemput oleh sekolah lah. Your own school? My own school, sekolah menengah kebahasaan agama. But the teachers were awesome, student, alumni semua datang lah. Cikgu jemput sebab dia orang nampak kita sebagai yang dah berjaya lah kan. But little that they know, masa kat asrama dulu I was bullied like really badly. Kau punya ingat lagi minggu orientasi. I just learned that, tahu tak yang dulu orang panggil scabies? Sebenarnya only last few years I learned that itu sebenarnya a symptom of anxiety and stress. Masa dapat tahu tu I cried like crazy. Sebab masa duduk asrama dulu macam kita selalu kena. Dan kita macam jadi orang macam pulau ke kita dulu aja kena faham masa kita duduk asrama kita tak ada mak, kita tak tahu apa. So tak tahu macam masa sekolah agama kena pakai tudung labuh. So kita sekolah tak pernah pakai tudung labuh. Abah pula tak tahu tudung labuh macam mana. So jenis beli kain ela tu, lepas tu lipat 2. Patutnya tudung kena lipat 3. Lepas tu barulah jahit tu. Kita lipat 2 tu. Jadi bakal keropok macam mana dekat
morning tu. Jadi kita pun mendengar buruk je di sekolah. Lepas tu tak ada mak untuk ajar hygiene macam mana, tak ada mak untuk ajar okay this is how you should, kita dengan tak ada apa-apa ni, mak kita meninggal masa kita nak masuk Jahannam. Lepas tu terus masuk asrama. Jadi kita memang tak ada apa-apa, lost. So sampai sekolah kita tak pandai nak bawa diri lah. Jadi kena pulau. Lepas tu dengan perempuan-perempuan pun tak berkenan kat kita. Ingat lagi ada budak ni masa mengatasi jangan ada tu, mak dia dah mati. Bila orang kata alah budak biasa, I was budak at that time tu. So bayangkan 5 tahun kat sekolah tu, tidaklah 24 jam kena bully, tapi you know it was really hard for me growing up because you are within the environment. True. Jadi masa kita patah balik, kalau kita rasa je alhamdulillah kita dah berjaya, dah jadi macam you know macam a model citizen lah gitu kan, dijemput balik. Lepas tu bila dijemput atas pentas tu, I remember sebab masa sekolah dulu I excel dalam pertandingan semua, masuk nombor 1. Jadi siapa yang menang akan selalu disebut nama. So bila kita disebut nama, dulu macam satu dewan boo dan everything. So bila masa reunion tu kita berdiri dekat roster tu, tiba-tiba everything came back. Oh, I see. That trauma, padahal, the flashback. Yes, flashback. Padahal, lepas tu orang tu tak dia cakap teruk pun, cakap nyanyilah sikit. Gitu. Jadi kita, those heckling reminded me of my past and everything. Did you freeze? I froze, I cried. Lepas tu I merapu. Lepas tu macam tiba-tiba I dah menyanyi Anjuna Berita 2-3 round. Macam orang betul. I was so depressed. I never thought I had that in me. So for few months, I tak boleh stop. Dia macam profusely crying non-stop macam tu. Lepas tu terus teringat macam triggers. Yes. My husband never saw me like that. My children semua macam jadi lost sebab macam I'm the anchor of the house. Suddenly I cannot stop crying and everything. I really hate that part of me. Jadi yang jawapan tu apa, Fin? Yang Fin mencari sebenarnya? I'm looking for macam my namesake. My name is Nur Afina yang Binti Jamaluddin. The first gift from my mother to me. Maksudnya Nur Afina, cahaya pemaaf. So I'm looking for that forgiving Fin Jamal. Tapi itulah, I really hope that I can find Fin yang boleh maafkan orang tu. Those people yang tak ramai tu that hurt me. I don't hate them. I just macam kelakar kalau nak cakap I want, macam kalau nak kata aku nak orang minta maaf, semua boleh lafaz maaf and you still can feel that they just say it, you know. So I just want to forgive without them even asking forgiveness. For forgiving yourself and for letting them walk all over you. Tapi bullying is very real. Not only bullying is very real, the impact of bullying too can be lifelong. Ini lifelong tu Fin sebenarnya. But Alhamdulillah, without those experiences, I'm not macam tanpa semua, I'm not going to be a good mom to my daughter, because my daughter kadang-kadang ada juga orang buat dia. So I know how to say, I tell her macam mana nak maneuver situasi macam tu and everything. So tapi risau juga sebab kadang-kadang kita terlalu preparekan anak kita. Anak kita pun dia akan jadi macam, faham tak? Macam anak kita pun akan bosan menjadi the mature one. Kita terus nak bagi dia orang menjadi dewasa. Kan? Kesian. Tapi macam mana? Macam kita minta anak kita untuk jadi matang tu. Macam kita nak fahamkan dia. Tapi kalau maksudnya adakah anak kita sahaja kena memilih the high road berbanding orang lain, dan orang akan sentiasa guna shortcuts dan anak kita juga akan sampai lambat in life. I think one thing, if I can share Fin really quickly, sebab my kids kan dah teens. So, and I learned this only because they went through it. Macam mana pun kita cuba menyediakan anak-anak kita, macam mana pun kita cuba nak protect anak-anak kita, kita jangan rasa yang anak kita tidak akan merasakan pain. Dia akan merasakan pain walau macam mana pun. And this is something that I learned that I didn't realize until, I'm not going to say the damage was done, tapi I wish I did better. Pain is needed for character, and you are like this because of the pains that you go through. But I don't want anyone and else. Resilience can't be built pun sebenarnya. Itu yang berlaku. Banyak orang kata, oh, selalu kan dia rasa sentak, oh generasi ni generasi snowflake. Tapi the snowflake generation, if it is accurate, it is because of people like us. Betul. Because kita nak over prepare dia orang. Betul. Dia orang kena lalu Fin. Betul. Untuk mereka menjadi kuat, dia kena lalu. Fin tak akan jadi kuat kalau bukan sebab pengalaman Fin. Betul? So kita buat seadanya, the best that we can. We be there
to support them so that they know kalau benda yang kecil ni tapi besar bagi mereka, mereka datang kepada kita supaya akhirnya benda yang besar mereka datang juga ke kita. Itu yang kita tahu. Hai, kita. Aduh, itulah realiti kehidupan. Ibu bukan mudah. Betul. Okay, now mungkin soalan kedua terakhir. Kita orang memang nak tanya Fin soalan ni. What would you say to the young Fin Jamal? But I'm gonna specify the question. What would you say to the 11-year-old Fin Jamal? Ya Allah. Sebab I'm sure a lot of people today are or have gone through it, who maybe are going through it with their children. Dan mungkin itu akan membantu diorang untuk memberikan sokongan kepada anak-anak mereka dalam keadaan yang sangat sukar sekarang ni. Tak pernah aku tanya soalan ni. Tak berhenti langsung. To the 11-year-old girl, you're kind, you're beautiful, you're a good person. And if you cannot see that, just wait. Because the lightning's gonna come. And I appreciate you. Your children will come and love you endlessly. Unconditionally. Oh my God. It's so interesting sebenarnya sebab our last episode we had Serene Claire. So Serene ni kan Fin, opposite tapi outcome sama. Maksudnya? Maksudnya kan Fin cakap tadi when I said internal beauty, Yeah. beauty. And you said inner beauty tu kita bagi kepada orang yang luar tak cantik. Contoh Serene Claire, Miss Malaysia, Okay. beautiful, tapi daripada kecil kena bully disebabkan kecantikan beliau. Faham. Ya, betul. Ostracized in school. Nama diletak di toilet. Betul. Tak ada orang nak kawan. Jealousy. Dan outcome sama kan. So sebenarnya orang just tak suka pada benda yang different. Itu saja. Kita stand out sangat kot. And for her, macam Fin, okay. Contoh, luar tak berapa, tapi okay, I equip myself with education. For her, orang panggil dia bimbo, beauty without brain. Dia pun sama outcome, belajar untuk membuktikan betul. Jadi outcome dia tetap sama sebenarnya. Benda yang kita boleh ambil daripada semua ni adalah sebenarnya kesediaan kita untuk redha. Itu je sebenarnya. Kesediaan tu. You have to want to settle down with being happy, content, apa ada. Betul. And trust in his wisdom. Walaupun sekarang kita tak faham hikmah dia apa. Tapi sebab sekarang kita Anita dan Fin sekarang tiba-tiba terus masuk inspirasi untuk cakap ni. Okay kan, just now 1 second ago you said dia macam sebab kita tak faham apa macam tu kan, hikmah dia. Why I was angry before is because I want to understand. I search macam apa ni, kenapa. Now why I'm so calm, I stop asking kenapa. I start macam okay, what can we do about it? Solution based. Berbeza. Mungkin kalau Fin boleh berkongsi dengan mereka di luar sana, sebab kita dah cakap tadi pasal kematian, hari-hari fikir pasal kematian. Okay, so if this is your last message, what would it be? Okay, semua yang menonton, semua yang mendengar, you're beautiful, you're kind. Walaupun tak ada orang nampak benda tu, it's okay. Bila kita tahu we make the right choices, kita boleh lega sebab kita tahu Allah tahu. There's no need for validation from other people. Dan lagi satu, jangan sandarkan kebahagiaan pada manusia. Do I love my husband? Oh, masyaAllah, yes. Do I love my children? Yes. But they are human after all. Ada kemungkinan kejap lagi tiba-tiba telefon yang I ada girlfriend. Tiba-tiba anak cakap, Mom, I hate you already. Ada kemungkinan tu. So, the real macam ending yang kita nak ada akhirat. Don't love people so much sampai we jeopardize our akhirat. Thank you so much, Fin. Thank you for your vulnerability. Terima kasih kerana berkongsi. Terima kasih kerana menerima soalan-soalanku. I appreciate it. I appreciate your friendship. I appreciate your support.
we all do. Thank you so much. Kita doakan, saling mendoakan ya Fin. Saling mendoakan. Kita doakan buat Fin Jamal, buat Tri, buat Arjuna, buat Sakti. Semoga kita semua bertemu di Jannatul Firdaus. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Alright, that is it folks. Bersama dengan Fin Jamal dalam topik kita antara cinta, hijrah dan ujian. Saksikan Real Conversations with Anita di YouTube, Miasa Malaysia dan juga Spotify. Real Conversations with Anita. Jumpa lagi.